Yada say yamo kwa baby Adom TV Badwam na uguso shano nti nkati cake de no mo amọ frɛ no Francisca by this time me man gina so smo omu gina so den nti wa nya bi fache me na me Adom a me hye da gibi o Sandra ho ama right baby adri de ya we nkati cake no sa na o se yahwe apom den hu ye na nya me Adom a Friday nya more vim ene energy aba ye fufuo party no team ye ohia no wasanka wo de for wasanka no bra ye nyina ye nidi kama Faith Homeopathic Clinic aba Dr. Kwaku Boateng ewa ha no pay ye ne no edi enkomwe dog ye mo ache yeah nya bia boko nyame adom Mr. Fia now so I nyankopon adom ye de rade ase soft penny so ye pa nyame ase papa ye je no so akasa one day ye behu na ni mu ni e mu pepe maka chere so obeba para ma ye ntie we me da ase anope ye chia wahwefo gira anope ho ayefe me da ase so ho ayefe ye chia wahwefo nyina se de ye nyina enim no this month Ghana month na Ghana month so Faith Homeopathic Clinic ye de asi wo se ye boa ama Ghana ni bia no apomuden SCP esita because se ye bedi ye wa brabo mu a ya pomuden ho ehia se be ye koba no se ye ni apomuden a ye ntumi enkoma enu nti Faith de asi wo se within this match no ye de asi wo se ye self care awareness month wo se Ghana ni bia no wo hwe se wan kasa no obema wapomuden ho nsem ehia na wabo wapomuden ho eban because say be yare eba nipadua nim a only the first person a obetinka ana obehu bibi se bibi ekoso wo nipadua nim na watumi atu ho anamo entidan de nyina wo se ye study nipadua no ye hwe se die na etochema ewoni nipadua nim na yetumi atu ho anamo na yaba yaso ye ho Mr. Fia yare your friend hepatitis yare a do so wo ye mamu a dinti America san say recently ye survey bi ne nkrofo a de hepatitis e ban most of them no so they are not aware one boy bi a oba about a month ago na owo hepatitis or say doctor this is my opportunity a me to kwan akọ ana ye koye me your friend is test after the share yes because of hepatitis in no ye mame into kwan no and what just say what say bra wa bre was sa adiwe was doctor connection man for dimisika into we need the opportunity and kamenya and can me pass test in there na say enke no but because of hepatitis intino ama this opportunity abono enipa bebre call that situation because say yen tu anamon ko hospital ko hwehwe ye nipadua num say yen ya tu anamon say ye kwa hwehwe nipadua num no ebinom onye yesrew Ghana manti bo modia say obehwe say wo nipadua na ankasa no bibia ekoso bia no eye edana kwa mu enu ti Faith se bra ye free medical screening wo de bra wo ba ye be screening free enu ane se wato folder ye hwe nipadua na akwa ani nyina mu na ye hwe se bibia ekoso bia no ekoso wona kwa mu me bra ba ko free Italy na buy na me yi na yi a kire o free Italy na buy na obeje do hepatitis bi ana ode ne report ascend bi it wo hwa okoye viral load no wo hwa Verona Italy okoye viral load no 93,700 ana ye man aduro na ye man koye no ode ascend me abasen edu say 10 Yehowa ana me catch owo Italy che say ana waye audio evidence based na waye audio they ascend me o say the doctors no kra no eyo mo wanwa o say doctor me ko ye o mo hwe ye o mo eyo mo wanwa say atumi viral load na atumi adrop abasa but they are not aware say me je adrobi from Africa me je adrobi from Ghana enti no sane ma we nyina o my Ghana ye wade oye moma ye so ya ade mu Faith Homeopathic Clinic ya base ye beboa enti se wo hepatitis ya re biara e wo so no wo de ani se obetu anamo na waba ya so ye ho no mo obi wo ebia e stomach ulcer wano mu no for so long but still no ade no e wo ho ye wo adanse bebre evidence bebre nkrofo a e wo set situation no otu anamo ba Faith no enne nyame adom enne wo ho ato a wodi ho adanse last week ya am say ye be kan wa ha young girl na nani ehuna ade oba ye branch e wa akra ha ya Dr. Abigail honom and also old school na start to say ya na ode adro gugu so all of a sudden nani call off and oba ye honom within 2 weeks
no hunu hwe o within 2 weeks oba ye no de ye man aduro no mo ye oso ote wa ne nani ne popo afi obehu anse nani ne prusuo afi ba bi owo ni nyina no ohu bibia wo di adanse a ode ho video asende ye e bia wo hwe ye da wo hwe ye wo Adom TV wo similar situation but anamo na obetunu na aye problem yes say this month ya ye de esi wo say ye boa magana ni bia no ya fade ne ya yi nyina na akoso no bra na behwehwe wapomude ho sem na ye moa na saa ohaw na owo mu no wani na eye wo ya ana say wani na wo hwa ade ana ase rainbow aformi ho wani na wo hwa ade a ase de ebobi asi so no Fabra Faith Homeopathic Clinic obi otumi posa na ni saa na aye ko Fabra Faith na ye nhwehwe mu na ye hu ade kora eno ntini ama saa wani no eye saa de na ye moa wo ma wonupa eye homeopathy no a ebetu ahaw na se a ekọ a ema oso ebiem obi wo chronic migraine ni ti say etumi pai ne saa osori anu akoto painkillers misrew painkillers na ototo no ebedumre bi no obenum painkiller anya adwuma biem because o body ni be resistance to that painkillers no it is sometimes obi won say yare bi be kra be ba oni padua no a e wo say nka doctor kra ma painkiller bi but because say wanum painkillers ano or the sa aduro ni ma wa anya adwuma biem because oni padua no abe resistance to die hia ne se obetu anamon na waba ne ya yenhwehwemu na ya hwe adekora eno ntine ama this migraine no aka wo so a wano madura enko na ye ma wonupa ye wo obi a ono me maame ohima baako o se doctor me kwa yie afi me da ho saa so obi de hama abomitrim me ba efiri wo me ba wo se 9 good years ni every day me tese meti eye me ya ana ne sofo bi direct no ba Faith Homeopathic Clinic enne nyame Adom ya maame odi adanse o se me ba eto pa no ene metumi ne me ba no me boa no ma ne tumi to e ma mente meti kura eda wa anu ntire nam so ma odi nkrofo be brave free omo area ho no mo e de aba Faith Homeopathic Clinic the same problem e bia utie o hwe me ukomu Faith se bomodi ansa obetu anamo this match na yenye hwehwemu ye say bra ye free medical screening amount ye juice ka bia bra na be hye machine mu na yenhwe nipadua na kwa mu na yenhwe adekora aba nipadua ni mu yenhwe wo nerve endings yenhwe o body mass index afi ye wi a ya hwe the function of the organs no na ye hu problem no ba bia efri na ye nam so ama wo nuru a emma wo so biem onsa ne wo nan eye otitiriti osori a ompe eno apumasibre stroke ede ne ho bagim because the more you feel numbness no it means say o blood vessels na circulation no entumi enya adwuma yie it can be so say o nerves no entumi enya adwuma yie and these two problem no it can lead to stroke because they connect with your brain and your brain nso no entumi nya enough blood supply etumi de stroke na ede blood ni nyina ne say obetu didi anamo na waba Faith Homeopathic Clinic ya so ye biara ebe ho no bomodi ansa obeba na ya hwehwe ni paduanum na ya ma wunupa ebeboa na tu yare we nyina ase afiri ho no mo se de ebe ya yare ne kwa emma osobiem ye wo eye Accra ha no mo Antieku Junction o de wuduru Antieku Junction a ufiri Santa Maria ekoso otu mu a oso beti ho Antieku Junction na Abuya Junction ho no mo na obo se Faith ye signboard si ho no mo a emma direction to the clinic ana se o Kumase nso a obekọ ahenema kokoben 18 mu ho no mo a 18 mu ho no mo abo se signboard si junction nso a emma direction to the clinic o Koforidua nso a ye Landry Managers Road Poly Junction ho no mo traffic light na se a obuso obi ase Opel Landry Managers Road a obe direct akọ ho no mo ana owo bogoso nso a ye wo old aseda station ho no mo boga fie no echi ho no mo ana se Abronsana restaurant wa ase no na chi ho pe obo se Faith Homeopathic Clinic ye branch e wo ho no mo ana owo Takrade ene Western region so a ye wo eye Anaje police station Takrade Anaje police station adjacent the police station Fair Junction on your right obo Faith Homeopathic Clinic e wo ho no mo me pacho number ye di dwuma frɛ na ba bia wo bia no tu anamo na bra na yenye hwehwemu na ohaw biara ekoso ni padua ni mu no yentu asema number no 0547 57 84 94 0547 57 84 94 bomodia se obefre number we na watu anamo na ba bia wo bia no watumi akwaje ayarehwe
Yami Ishra Zitefia. Oshra so Dr. Kwaku Wate na yete no enkano nti koko papo muden pa na nyame ya Adom a Thursday ye nyina ye hia na fufuo party no yetume de abro na yentie na ye busua ni adofo so edi wono mo awoda Josephine Ajokache ata eni Joseph Ajokache lawe on edi wono mo birthday wo mo ye twin enti ye na ye wono mo birthday na Josephine kwade ye ne na wa ha wo ye post production a oboa ye editing no ne ade ti ne woni ni nuata wo mu di on birthday happy birthday nkoma mo erade nkoso nto nhire ngu mo so nya mo kese kosi se mbo ye kese pa happy birthday nko emma sanso na medofo Janet Latte oye nurse akua na me frɛ no oti adwuma na see too much ababa one so the way oye na adwuma no ya na akono na fedodo nti akua nyame nya okese na wonto nhyirangu so no wadwuma ehumra nyam na nam wadwuma so nti ko esoro kosoro nyame hyiaw onye okese happy birthday nkoma blessing no wusu ansa blessing no wusu ansa aniwa na wo show happy birthday erade hyiaw erade nya okese kosi so be kese pa ti na yem birthday celebrant no nyina ne wa wudi wa wuda na bia no happy birthday enko emma omidi de afia amankwa tamaklo mamenda Liran collection ase Liran oko Instagram o na daroma address me kama Ghana manti address me kama nti me dana se pa mi kwei na oman hene kwabna sante ne kwasinsia ye krado asemidi kan toso na ye wi amambo atman so ho na ode ahosepe no abro na se de ahosepe no ye no fufuo die no a edia goziza ya wada beba nti ye no nso ho nkomo enso ebebem kosoma afidie no na Adom TV fi se wazo ye dase